ka swilo swo karhi. Ba ka shuka magara tsamaya ga dimoga di mo teaching. A swi na mhaka ku dyondzekile kumbe a wu A dyondzekanga. go khathalele ba o rutorile ba wa. A swi na mhaka ku wa tiveka kumbe a wu tiveki. A go khathalele ba wa tsebega go But there ba. are things that we are all going through. Mara go na le dilo tse re tsamayang mo gare ga Ene swilo tsona. leswi hi fambaka ehenhla ka swona a swi fani vana va mhani. Ene dilo tse re tsamayang gare ga tsona di tshwane ngwana. Ene Xikwembu xa swi tiva ku hi famba ehenhla ka swilo swo Ene karhi. modimo wa tseba gore tsamaya go di mo But teaching. Jesus Christ needs people who run to him. Mara Jesu Kristo o tlhoka batho ba Ene hi yo mhaka ni ku vulavula na kereke ke namuntlha. ka fao ke tlo go bolela le kereke Leswaku gore n'wana mani, ngwana if you want to survive in whatever you are going ge through, ba o nyaka go phela ka gare ga dilo ka moka tse go run to Jesus so that he can save ke you. timela go Jesu gore a tlo kgona go Because no one is coming to save you. ka gore a gona yo a tlang go go thusa. A ku na munhu loyi a taka ku pfuna A wena. gona motho a tlang go go I thusa. Yesu ntsena a nga ta ku Ke pfuna. Jesu fela a tlo go Yo go mhaka thusa. in whatever that is happening in your Ke ka life, fao gare ga dilo ka moka tse di some people will act as if they care. batho ba bangwe ba tlo dira Some gore ba people will act as if they see it. batho ba bangwe ba tlo dira Some gore ba people will bona. act as if they are interested in it. Ba bangwe ba tlo dira But gore ba I na am le here to say to you, mara ke mo go loko botsa va se va chika, ge ba mthika matihlo ya vona ma nga ha langutani na wena. matlho a bona a sa They lebelele wena. forget about your Ba situation. lebala ka diemo They tsa gago. forget about whatever you have told them. Ba lebala tse ka Because they are moka also going through some tough times in ka gore le life. bona ba tsamaya ka gare Yeah, I am here to say to ke you, mo go go botsa gore run to Jesus Christ ke timela go Jesu so that he Kriste can save you. gore a kgone go Run to Jesus ke Christ timela go Jesu because Kriste it's where hope of all humanity is. ka gore ke mo tshepo ya batho ka gore ke bona Chumayelaka kwala. ke gore ke nna Kuthemba ka mina kule ka go Yesu. tshepana ka mo You Jesu matter when I go through some tough ke times, tla re ke tsamaya ka I gare won't ga come to you as your church members. ka se tla mo bolela I will run to Jesus ke tlo ke Christ timela go Jesu because Kriste my hope is found in ke Him. go patsagala mo go yena Leswi ni lavaka ku hi vulavula hi swona eka siku ra namuntlha. ke tse ke nyakang re bolela ka tsone Ndza yi hlaya vito ra Xikwembu. bo belang gona lentswe la Hi xi kuma xitori xa wanuna un'wanyana. re kgwetsa setori sa monno Maybe before we can get to the story, pele re ka tsena let mo me story start by saying ke re this. ke thome ka go bolela Some they will try ba bangwe ba tlo to leka help you go go thusa in the situation that you are ka in, gare ka temo tse o le but ka they will tsona fail mara ba tlo palela because the helper of each and every person ka gore mothusi o is batho ka the master himself. ke mokgosi ka boyena Van'wani va vona ba bangwe ba bona va ringeta ku pfuna ba leka go so that thusa they can gain timendele. gore ba kgone go Tapi loko mi vona a ri laha, gore ga le mmona i le bona pfuniwe hi o hina. thusitse ke Some of ba them, bangwe ba bona they try to be Jesus ba themselves. leka go ba Jesu Hi ka ku bona ringeta ku hi pfuna. ka go leka gore And thusa a ni vuli ku vanhu va nga ha hi pfuni. a ke akile le gore batho But ba I am saying ku people look at situations ke rela gore batho ba and see opportunities in them. bona monyetla ka But when tsona Jesus Christ sees an opportunity, mara ka Jesu a bona He is monyetla coming genuinely to help you. o tla fela go As much as you are also willing le ga fela to wena run nyaka towards o Him. kitimela pele ga gago tse di be di direga go monna o Se a tshamana le masireni. a dula le mabitleng bja Loko no vutisa xikarhi ka hina, ge nka botsisa mo magarare vana nga tlelaka masireni vutomi bya hina hinkwabyo. gore ke mano a kae Hinkwenu ka hina ha chava. ka moka ga rena re a Hi tšhaba chava na ku hundza masireni nivusiku. re tšhaba le go feta mabitleng Hi bosigo tiva ku ku na xibuku, ku na swilo swa ku chavisa. ka gore re a tseba re go na But when you are demon possessed like mara go this na le man, madimone go tshwana a le wa ha chavi nchumu a o sa ni. tšhaba selo Wa ha chavi nchumu. a o sa tšhaba selo A tshama kwale masireni. a dula mola mabitleng I tshamile family se va fambele kule na yena. o dutibele le ba lelapa ba Lava va le khomelaka na yena va fambele kule na ba ba yena. rapelang le ena ba Lava va nga tsamaya ringeta ku n'wi boha hi tiketara va fambele kule na ba ba yena. leketse go mo bofa Ni pfumela ku lava tingangeni se yisiwile switsandza. ke dumela gore le dinga ke A yisiwa ka vaprofita switsandza. a isiwa ba profeta A yisiwa ka vafundhisi the so-called proclaimed divine intervention pastors switsandza. ba isiwa go baruti ba maatla Hayi matimba ya vona. le maatla Ni a bona anointing ta vona. tlotlo tsa bona Ni ku duma ka vona. go tuma ka bona Swi nga tirhi swilo sweswo hinkwaswo. se shume dilo tseo ka Do you bona know le why? tseba go ba Because situations ka gore diemo need Jesus Christ soka himself. Kriste ka se Xiyimo xi lava vanhu diemo ni nyaka lava nga ba ta tsutsumela ka Yesu. Jesus need people who will run to Him in the midst of challenges. Jesus need people who
ha ri na mhaka na yena. Batho ba ba sana taba le yena. Re pfumela ku sena maxaka ya va n'wi hundza kwala patweni. Ke dumela gore le masaka ba bana mo feta Se feta. va ringetile swi va tsandza. Ka gore di ba lekile tsa ba Ma ni pale. ku byela n'wina kereke. E re ke le botsele Ku na na. vanhu van'wana hi hanya na vona kwala misaveni. Go na le batho ba bangwe re phela Ene ha swi vona ku va le ku hluphekeni. ene re a bona gore ba Ene ha swi vona ku va le ku struggleni. ene re a bona gore ba Ematshan'wini ya ku hi va komba Yesu hi lava ku hundzuka Yesu hi. se ba ke fa re ba bontsha And we Jesu are ke ba making a mistake. ene re dira Hi ku phoso. loko hi ringeta ku va pfuna, Ka gore ga re leka a hi va kombanga Yesu la nga ta va pfuna forever. a re ba bontsha Hina hi ringeta ku va pfuna hi leswi hi nga na swona. rena re leka go ba thusa ka Hi tse hi ba xifuva. ra feta ra Hi ku Yesu itela a endla ku rhandza ka wena. wa re dira go Ai, thusa mama, ba a swi lavi swi nga tali. ene a go nyake go Yes, we help them today, ya ba thusa but we can give them the final solution. mara re ka ba fa The final solution is Jesus Christ. ya go ya go ile A hi va nyiki Yesu, hi va nyika mali ya ku khandziya ku va ya ka interview. re ba fa tshele tsa Kambe bona loko ho va nyika Yesu, ka re ka ba fa Jesu na loko va vuya ka interview leyi va fayirile, le ga ba buya Jesus, the next interview will provide the money. Jesu ka interview ke la go ba fa tshele We are no longer giving people Jesus.